ndisomesha mona machimenga chakananga kwa shibaya fasine ngalula mwana wabende wa mata nekabo mwana mamba tena ngo mai atanda wetu nasibiwa yakuti sansa waya kungelela basho malisi bonse bajibeli Davis ubele moyekela tomu kala mwana wakunele bono twaka jinende chamushi ya mbondo mkwama mbatena ngo moyengela musomba chuka lo kipende kwetu nyawe mujimwe kitatu baba nyawe mujimwe mama nyawe Bigana bwana yafachi apata bantu bose bari benze bibi batu kenga cheta ngule biri mu byakuye bakenga bikore ne bakashini bandi Bangwara nje kuchikita litatuloso mwana mboga bongo mokonzi munena zoya mokonzi mboko bakora kushini asala mwana mboga penda kaji bela deja kile bwalu bwa chilombo atulamba ngati mwamuso kwa tutu mwana mtunga nyende ujulo dotuka kwa michimo tukashane tukenga katoni michimo to niko mwana kabeka mwana ndanga wakana nichikapo ni Kongo yote ndanga kumatoto chilombo alwea yatweze na mali mipe bana basanga mbezi watu baje basanga beza mabisha alumulu na shida kutusagisha ndio ndio kusoko atubele bitu atubesha matrikile mali ndio na shiduka development ikana ipo bana bitu kipapatu jishina na kuachia chilombo wasiapo kutambulisha watu bado kulasa mekata na mijumu ya kwanza to kujishina ni mijumu ya tatu kwanza haru mema ikiki diploma lechen muni mwa kwanza to mushinga ni mwa kupata exam wa dukulu wajitalala atwa jina mijumu societe kweli kupata mijumu ya tatu kala kwanza watu diploma atala bado fo mudi kuja kuja kongo ndio wipi kama kana wapi ndio Felix Antoine tukengena bwana matefu kama tulemo muchikapa katikale bien watu wanaendelea na tendo kwa zetu akebe ma societe akwene mbemo jila katone na ito adongo na jila kuna matendo bana bana pasa kuna mambo tupe bazania Felix Antoine basanga bikole ba grand prêtre Fachi Beton abwela mula wa chikapa bana chikapa tolingi to sepeli matasi dimuna ngabwani abwela mugula bana chikapa tulibana ngabwani president Chilombo Fachi Beton aba mu chikapa tulibana ngabikole muso kuenda president tulitomo souhaiter tudajifika chilenga mugro kwa chikapa amuno mo kutu kwa chisha woluta tulutu jibamone bijumu bya kunyi bitu jibakenge tukebe mijumu ka tuyi muna lelo tujibamanye bwana majifika jisaka jenda muchikapa njisanga jetu chomage mutu sobe muso kuwe atweze na madumimpe atuba kile tulasa tunene atuba kile bitu bimpe bwana tumuso tenye manda ya 2023 twetu tukibe tubamanye ne mutu jinende jilo jende jikali jilo jilenga muso kuwe Kongo bako wale ba ditrouver kache ko ba ditunga bale ba ma ditrouver to ibashi bale ba ditrouver bia kache bale ko ba ditunga bale ka sai ba dibia ku bim bano bim chimbe biba oui 500 francs jetu noe ko ba kitamini wani ku Kongo niwe ko kutana ni za sekendi ba to ko ba ditunga ba to kitu sote sana ni za ko ba ditunga ni za la Rwanda utotala ni za Tujibano tu mwana wetu twewe mwana wa Kisekedi Mulumba tujibano kwa wewe
bintu kujile kwa kutakunye ibalo twetu kwa akushanje viwetu ni bana balonga bimba bakwatu bimba banga tulasa kuma na jaso ka bana betu balonga bakwatu bimba kujibalila mwabeu monsieur.
bajitu baji ulongo nemu chikapa chetu katene boli discours de tout avoa bien tu tumwambili mashinga yetu oya kupita mu province wa Kasai ubande kulubu weki kulubu ba jeune ba songa jet las kabene bicho province yonse musu province do en charge bakana ba wotu ngwena kwamba munyi ikengela kubeta ku verite munyi kwenza kwa muji souhaite mon population wana kitunga chishikuru to beta angile katwena ba mai même pas kuno nzongo courant yini munyi kusuba container uye umfuchira ka we moto zumalo bangu lwenu yo futaka bijulo mufuchiji akutwa kwile malo lokaso container kumbu ku province tembu kunzu moto yo kishinga je skinne njojaji ovede kingwenza muji muto tutulomba ovede mala tutambila ne ovede province wakasai katuni angento ujibitu lelo tutumona tutu bimashini bibiji chika tumba chacha kwa kushi kaje bibiji kwenza bene muji mukai mu province katu milano lelo alipenda ulanga province lelo una kumona byanji wakacha kacha chimwa kumona meme angento na maluku bakaba mwile maluku kacha mu province wakasai chimwa kumona bimashini bya lelo unyi kumona na kwa kabitu wajinja bapolisi batwambile tuchitulo tuchika province kabana ne bakebe manje kulongola matsa kwa katumbanga ngeza lebe mais tu nous comprends même bwana province tu bata te bikona comme tu es ben territoire wa lwem quand tu es représenté ne mu de Jerkas ne mu gouvernorat quand tu es le fisc mukwenze bukole ni ministre moi du son kachiti tulombu ni président de la république bwana et le maire bwana le pour perdre chef de la province kajiba tu je vais te ville a même a chipu tu chapa kana bawoto monde mo province wa Kasai non si du monde bangata na fisc uje bakana bawoto kabele mo kufungwa muto chilo bakata atukabele mijumu bane yini ayini yini bakati bungi mijumu basolma bashikije mijumu kabele mijumu chimema cha chef de la province pourquoi il peut petit bungi quand tu es né uje mwanza na shawari moto école monde no musoko atene de chikapa école monde no musoko atene de chikapa nubulo kuje tulasa tos bana banyapa balonga banshi basomba banshi basi bamakwe ulo mujindo kutatofu bunga baboya basomba mujilo deshe idona bu nubulo kuje tulasa tos atene de chikapa ine école officielle ngla mataki wa province kujimeo wa kumujibu kena yibas bana balonga banshi chiti mo kwa mene tujine balongo jikai baloto kishinga ni mulongo je responsable ujimu manyi mashinga population chilungu cha education mu na province wa Kasai bana balonga panche chifwe kishinga je tini ndio jaji fu twambila fu mwaji tunga promesse no promesse kato ne boni tshukuru jende tukatwambili bodo tujiba munanga dikolo alo atwende le jetu kishinga je tini policier yo c'est du province wa Kasai ya bantu yumbushe tout bato policier ba pino di policier ba sala ba bena ba policier jeune yo tout ba ya ya kwa lo azo de president wa tatu le mijumu mumbuso ko tapina kale ditala la jabe bo sa ba mbolo mbola bla jemu ngwalo kujibe ba jibe zibinte bana ba president ya president yemwe kale ya shawatu mo de president wa ba muko muji gouverneur yo ba ministre bo sa ba to ba to ba chef ibali ba ati le mijumu zanga ngwelo mujima amulama makele la amfushi mu province yo de kusanga bikoni kutuma ambila makele malo so bi fushi mala ko mo to di don ba te amani to tuna ba jino province wen bitana ba jino ba mo prison ba ko de mo to lo anda ka ma fino ko 5 ans en prison mais mo to ju de tourner mo ko ta président ou de tourner mo ko ta 100 jours ka mo ko ata ba ko ata so ka jo amuni mo de Jerkas mo ko ta 100 jours ba mo yo prison ale gouverneur mo nyama shabi binta bi ba yo ni mo ka mo chimiti me bele me so na to ko na mo famille mais mala mo famille to fo de droit de mo so mo baba kwata ba bele maka ko mo ta 100 jours ba ko na chilo ka nja chilo ka ma ko no ko so bi ka le bi o ma ko ba ne ni baba atebele mi tumu yo ya
kilo boye